Aner malaken yamwe kana dialin kontin barwani lingwa seme kanwer online TV channel and wale shanka waldiecha ka pai bangwan ron kin dang rawidi jan dang rawidi diech an wale che jojen go she doblam te jeken shekde re wich ka juba jo chalat gwa seme General Gabriel Duop wajen lere ne dialin kontin tere yich ka South Sudan lere kamale ke shangan wala shang waldi ka pai bangwan ron kin dang rawidi jan dang rawidi diech cha jo me cha jenong she man General Gabriel Duoplam General Duoplam jen ran SPLA IO chief of staff an wala cha jo cha jitop kare jam ka she man ko she man chu kude chiram kel mila family members kiran duarian ran chingdien michala me kar kwang chak che kude kene shek de kel chi shek Gabriel Duoplam Shawukuta Gabriel Duop and check the Shala Mama Elizabeth Nyalwakong wa chiko jekre wichin chiko jekre wiki juba gwas dana chaji yenten ngai kondi ale Duoplam chaji yen chatene kapet dang bakel shitkane dialten kokien no cha yen ka kor pen dang bakel en walle no pet dang bakel tidwidien kanin welkel en walle General Gabriel Duop jen chene dial chegala talwach ko tine tu mwanda pal ka kwida ka tine dial no drop jane ajen te loidel lung yene dial kontin ci chong kane kel gwadan tine reti jenten jo me dero kane dial kontin dear no ka tik Gerald Gabriel Duoplam kwer kel SPLA IO chief of staff me cha yene kirme yadit ne ka pai diok edan ka cha yen karwada yan ga jekel no yan ga jekel ke potkang ke Dr. Regmachar no Canadian ko ken en jo me ling yene me gora jen wadi yena ngajino Gerald Gabriel Duoplam en wala ci jeke shemane ka jen cha jek mal ke cha jek pal pwan en etin kon tin ci jeke je en wala biya kamal ka Nuer online TV channel and wale shanka waldies ka paibangwan ron kina dangaraw wide jan dangaraw wide diech ano chikondi almen pyro lat gwas me chana je ngajen o Gerald Duoplam Gerald Gabriel Duoplam jen chaje ko be jeke family members jeke shekde mama Elizabeth Nyalwakong chajo me chaja kwen ramkel mlaran chiemane meker kwang chak jo mo chajelat chicken ne dial content rewika South Sudan wone kan wore jokan kan go nere ya ki lara ye loitas ka ta dan chungen kel gane gwadan chane yenten jo me mede gwa ko de kon link ka do bran che to ko jen wale Gabriel Duoplam chief of staff ko kuumɛ SPLA IO jen cha yen karwade yan ka jekane ko ken yan ka jeke kel ke Dr. Machar ke potkang kene dang badet ko ken ki most of them chupkan ne chup ko kor titerate jenan tama so jo me dera gwan wo de yen link ka ta dan en chajelat keje te yendi alarmale ka jo mishalat gwas me goro di yendi alte ka linkten no kuumɛ SPLA IO ka dobe nan cha Dr. Machar chaje suspend ke jere kuumɛ ka kan sharo den woje tama ka male dan e cha tan right corner tama jo me beje nyoka ye kel ka dobe dan ci kuumɛ SPLA IO ci ka kai keje ka manan ci kana lat gwas me la Sudan People Liberation Movement in a position sharo den wo capitalize peace agreement no akanina akane antama ala akane kuumɛ shafel kuumɛ kirmi yadit akane chinero da watch capitalize peace agreement edan echi chatanya Dr. Machar no ke 2018 akane do bran wo nyero da kaje do badan cha Dr. Machar chaje kapin we kwam ka position me dan etetin natanelu yache jo ma chajelat no kajen shang an kukon right ne kata mishala da kan shang waldi ka pai bangwan ron kin dangro jan dangro di dich no cha togono si SPLA IO no men pin Dr. Machar ke men teka acting chairman ala natanelu yet chikala do ne shika rodian withdraw capitalize peace agreement e dan e cha tan
kani chinero da witin tama do be dan e chamal chaje tange ji 2018 o ba kore dan e chituok ba je kaptong en male dan e cha tange 2018 jaka daring machar ko jen bala ramadan and la vice president ka kipa sharing e dan e cha tan mi cha daring machar chaje kamrare walle chinero da withdraw ka chinero da watch ko re machar chelo ngor la first by president ka kujamo la revitalize transitional government national unity kana man da cikin lat ajen chinero da wujin tama ko na men kana grave violation of the peace deal kana shi malan tama cetel ka ko kana tin kontila tinta kake mai yadi lat kana wo shi kana declare no ne the declaration was made in an official statement signed by the acting chairman and commander-in-chief of the Sudan People Liberation Movement and army in opposition, Rai Honorable Oye Nathaniel Perino, Kajorana Chalat, Chikan Warga Chikana Gor, Kachikala no Shika Benpin, K. Sharin Watch, Ka Reptile Peace Agreement Dane Chatan, Dr. Machar, Kenakin Yadi. We Carudian ko Kanisha agreement chargetul tai dana shigurin matkaje ke kume morai ke dakrimachar ke kum kirim yadit kel kadobe dana chama cha tange je 2018 ganen tama cha agreement dan charodo watch chine lagono baka te kajana agreement money ala Sudan People Liberation Army in a position jikala de gwan wona ene kanu kuma kirma yadit no dobe da ne cha form ke je revitalize agreement wo me cha guje no dongde na de ke jalkel barate mi te joje no jen te collapse structure but to collapse man de bo me cha rele ka cha je destroy ajene teleje legitimacy entama ko cha tel duop mu gurkena kuma SPLA IO kon cha ro da woje tema chine lengot alane ti te revitalize peace agreement e dan e tene dialtin kimen go kentama kuma ke liu many international community go kan no tamala motetin but chala do chi mala moche dak murai kona a statement dana chama ke jo dana chi Nathaniel yet chara ke je chikan kuma chikana gwanyin wona yana ala karan ruji marai ke kirma yadi de no ken kuma diana dictatorship ken kirma yadi dunde a dictatorship ka kujamo chine longot ala ne titekel ke je no ken kirma yadi man lada ka Dr. Machar janich na me chalongo de lo mal akan na mene chala dictatorship ko kuje mo chine withdraw ka kuma medana chata in 2018 peace agreement opposition party chikan lado ne chine kum kim yadi chine condemn ka dobo dana chika Dr. Machar chikana chai keje ki ta dana charu gi keje no dong bikan kuma SPLA IO bikan dan pinkeje akan entame chine ka condemn kan all the charges no ring Machar ramacha charge ikam jemu chalat ki jeni shana nak ke te kanedi cha fan tila terrorists kan na mo chi chuang ka kuje mo 2018 peace agreement cha collapse already chikan jo mo chikan lat jana chine la recognize ntama and reply peace agreement mente ke kirmi yadit and kan chine bila participate bo kata dan len man rodin kaje kan ne it further announced that it will not participate in trial against its member nor will it file legal defense in case it considered illegal kana chikana bari alakati ba Dr. Machar ba je defend ga jaka court ko wanta me kana ko mal cha collapse already no need no binay defend lawyer binay kala gorno bikan Dr. Machar bikan defend kana tel mo gonay kana kirim yadi mala da alade lat kan job mashit kana money tama kana nana kana to content ka kum kirim yadit ka dobu dan kan larga jeno bikarin Machar bikan yen ka je kana mo gore ka dundo ngai ne no ne che mal che collapse ke mal che je tel mo goro binala to ray mal ka tama ka kuje mo tel mo chala mal kan man dana chala da kirmu yadit jene jen roba dan en che mal che yar ka je gon wala netin kontin la kuma SPLA IO la ka megatin gondin kontigatin naka ka boga ka anyok jen kim yadit boga civiliani gondin kontigatin ka kuje mo chine me men lat ke kim yadit chine bila respect kan tedine akana chine bile chonkel ke kirmi yadi akana 2018 peace agreement che jiek ke chanor atele mugoro benele teten anjo mling yana magwasa me chukume SPLA IO akana charren wojen teme lo chikale la part of revitalize peace agreement ke male dane cha tanke 2018 biadil ngaje gwanu wonene tina tanelo yet ke chongo no belar no ken chikale ngot ke mi biga tiko kume kirmi yadi
reason dana chicken bit tin gaje do dana changa ge jeno en wo charing ma char chaje wo ka position de new the genwo chimal che collapse 2010 peace agreement che collapse ngai kondiale merom Dr. Machatin ko bela vice president re wika so Sudan amale dan e chatan ke 2018 peace agreement barata meche jojo gwano wona ne charing machar chaje kapin wi kwamde kani chinelo ngutin alainetin kontin bila participate kamal dan lat ke chal ke mutual ke peace agreement chinatenelo yet jaladun chinero da watch ni wale gawar ga meche gor kadwa badana chalat keje ajani shika part of peace agreement na me michalat kadwa badan en chejelat keje shawla ne diala no ne re wika so Sudan en wo chimal chejek mal chejek no chine bo gwa malka kichine go no reng macharba bela ramimo mi ba kum akir kani chine gor kichine bichonka kejekel kachine gorno batikelo yoriko tibi Dr. Machar bukono defend kone me kane pure propaganda kado badan ente men charing machar chaje yen keje kane chi chuong ramadan chimal chi lok ekin mi yadit kajan chang wal de ka pai bangwan runkin dangro jan dangro dich no chi natanelo yet shawar gam che jagor ka che la ne diana re wika so Sudan wo chi nero da withdraw ka movement da ne shala da chalker peace agreement me cha tanya Sudan People Liberation Movement kan Nathan Kon till la ne kil mi yadit kan mi chit kan me chine gor kan men chalat gwasme betrayal ka kil mi yadit so the diala ti de la me kir mi yadi che gor je no take mal mi beben so ko kuje mo chene da wo ke chaka withdraw che jo mo che je kwen mo gor de yente ka ngai kam dan le roda right now she ajili already de kona ngaje no tele mishale 2018 peace agreement and tedi nem right kona lo kir mi yadi ne to kona yen ko kuumɛ SPLA IO ka banan ka court ke banan gwalok chala de natanelo yerno tele mele nangtin ka kuje moni enram mo bi participate kan she part of SPLA IO kayen ma charba cha gorno jen de jenang ka gwalok ko shikir mi yadit no che peace agreement che jetol so kanen no chine gorno bakala participating ka kuje mo 2018 peace agreement che collapse chajo mo chaja kwen natanelo yet ka jo ran chalat keje munon kon ko wonene tie ka jo mo chalat gwaseme cha kwer Uganda Museveni no chaje nyoko mugwa ingeje gwaseme kamanda ana lede kira wa kene Museveni wa kene to kon gorge jelongo no de kan regma cha de kan chotpin ke de kan doan pin ko de ta dan te ka kuumɛ SPLA IO ka je de re churiyaw chikana gorno de ring machar da la participate ka election ke ka kwer gorko no biken karayade ka politic biken yar ke biken goch ajen metagana mentama so biadil ngajin wonene te garam kel muchura gwaseme jala do wonene man latke Museveni kana kirmi yadit kan let kan mandana inshallah point de Museveni gwami mache wuri chalke beseji jaje yare weche ka Uganda ramimo mila michiga konkel no ka queen kware korunde ngwande chewe me shegu jeno jen shegurno biga la konkana wuri chalke mo ka beseji no chogorno be beseji be yen murai kona teme beseji dio je we karwon katada reti jen ka Uganda wajen do dana yoske kim yadi den teme gore jen wo be Dr. Machar no na be je kif ka jel ka system mi kana design te mu goro ci kona bu forget gwaseme gwase dana charing Machar no me chaade yen ka je ci kona ngaje no ci ka bena mena kwar Kenya burga jen wo de Dr. Machar de gulere tijen cirelo denga chaben men me chaje berjaga kirmi yadit ci kirmi yaji de jogo no jin wer gwaga dan tan Museveni we teten Museveni wero ni kaje yo mi ci ja lawo no bi yene reng Machar den bu kula ben namo wace shi mi dilum ci je create ku kuumɛ Kenya kana kuumɛ sa Sudan ko en wuri shalkarelo denga jen jakane je no wori jenni ke de Machar go status dan tetene ke jen paydo go dan me cha yen ke je ko yan ke je ke chen dangro bakkel no ka paydo ron kin dangro de dich cha jagano jin wo jen re Machar wo non information jagane de ko la jigat
kene diale ko ken tin la organization tin kontin dong go jeno de mal derben chukane jag men me chaje brejak cholo jogo lun ko poy midit me chaje wi mon no melatke e kuumɛ South Sudan awache te ka agenda ne tin kontin wi mon ko de mal derben raina mrek kone nyodo jeno yene dan en yan kering machara wa politik ka gore jeno baring machar ba dil yen jen kirma yadit kana Museveni jen ta dan tikene calculate ke je jen ta dan let kana so mi tikene me de konti ka ngaitin raina kam lat kone me te ke radien mi chirwach ana ramma mo shale rajab madis gore jeno batur be nywa yekel ka do dan en chirwach ke jen aram kel mi ci chara che jetup ka tin jekten konti latke kuumɛ kirma yadit no chela de no melat ka gwaza me keni jo da rima char kwa sai le ni je ko jen ba je wuch ka politic wude me chela rajab madis a member of People Coalition for Civil Action mutual PCCA no jen a leading civil rights figure shika kum South Sudan chikana gwan a leader civil rights figure as accused South Sudan leadership, particularly President Salva Kiir Mayardit, of deliberately orchestrating the country's ongoing political instability and economic collapse. He described it as a calculated effort to undermine governance and consolidating power. Ajamalat Kiir Mayardit Rajab Madis Joran Chalat Gwasame Jaramadana Yermal Kiir Mayardit Karamadana Guru being economy Yarbo Kiir Mayardit Keramdan Chin economy which a Yara Kiir Mayardit ko je logo jeno bimalbe womnyam wajen chorode che power che consolidate ke chalon ke lu che goro be kap korode che goro en go dong de je let go ke der je wuch chude me menen kontur de mchalere jap madis chola no ramdana yerwojen tame Kiir Mayardit. According to Madis peace agreement, national dialogue process, and even early post-referendum commitment were discarded once the leadership secured control. He claimed the SPLA once the country dominant liberatory party has been dismantled from within and security institutions have been rendered infactibly, forcing a reliance of foreign force to protect even the capital Juba. Ajana gwaze dana wala ajana kuumɛ SPLA IO kuumɛ gwalong. But kuumɛ SPLA IO charge biyar. Imadi che jo mo che jalat. Ajana peace agreement de ale alat national dialogue ne te kon de latke wona ka do be dane chalke me latke post referendum kaje ko ba so Sudan ba jaka gwa wati ke me yadi chekan dial cheka yarantama ko de dial ti ne ka gwa Sudan kwa control bada jani chike me yadi rantama che telwat ke janta me ko let dial kon latke cheka tup cheka kam kuumɛ kirme cheka kam kuumɛ Uganda nyo de no jinni jin kwar kashi power che jetup nyo de no jin che telwang Rajab che jo mo che jalat ajena man chala de Kiir Mayardit ojen be South Sudan be yar ano che do mo che jalat so Ramadan en yar wuje tanga be adil ngaje no Kiir Mayardit kana Museveni kana den kono yar ke South Sudan and to ke economic che kon ngaje economic diak chuina tele yo tele mshale salary no wona ko de mal derben transitional government che Kiir Mayardit tenyo ko mi yareja and do ba dan yeje gaje made kan wuri shalke Museveni rai which ka Uganda ko ci kon all the symptom chana kanen me wajin na kering ma char chana jogo ya jogo ke Museveni anya gwade dan ci ko ye to gaje ke jen fay dogo da me barek ma char baje kula yen no ci pele ke mi yadi ba ci de ni Uganda ci wonyo ma jaga ke chola ke mi ce deny din wotel kum Uganda mi ce non bat ka kore me ci ji Uganda ila no ka benero da watch mi ce ne denied our president in South Sudan mi ce denied so benero da watch Kiir Mayardit jenti diala galati ke pinya changach ajane kum Uganda anang ne ko lan wore ke pinya changach ajane se gurno ba president of Uganda re ke South Sudan ba jangach ban mene me she ben George eventually it happened cha ben ngajen wo Kiir Mayardit ke de Uganda cha nang re ke Juba anyok helicopter che go use tin kono kwanor kwal nekaka andam che George gwan wonene Kiir kana Museveni melet kana ka dakri machar amene party de ke wona kan waratin content re which ka South Sudan ke gunna content awawo ben wari be kana chala do kume igat cha fail kume Africa Union cha fail ana ko ken gwaze dana yanka dakri machar bine kan telemlat kana amma mo nyodo de mal derten ajem ko la nena temen wo china tenelo yet cha mala mo cha jala no cha mal cha jek
kir mi yadi dana ran ngaje jenwo mel leden kir awa tele mal muditin natanelo yet chela ni go appoint de jenwo malat ke kir chi chong kir ajani che peace che violate ta dan de mal der ben kaje che tuna 18 peace agreement che breach ajen mi makukan la withdraw go jentama de tana na gujeno no kuumɛ SPLA IO ngumo dero wo ke mal da ti di chero wo kachi kir mi yadit cha agreement da na cha tanya kuumɛ SPLA IO kana kuumɛ SSPD sorry ya kana kuumɛ SSPD ba ke kir mi yadit ci kana tol ci kire ma chari kana wo first of all kati ka agreement ne tele kwer mi de wo kwer ba de wo ana ka vice president unless the peace agreement collapse sika petroleum minister ci kana wo ke jabo enemy ci agreement ci charge breach ci rumnen yana tama ci mal ci dak ajen melat national yeden wonene cha ko roda wo aka reptile peace agreement da na cha tan so ne me amugwa ko de yana ling anu kirmi yadit wajen gwari kaman nyam setenen nyam men ci gorno de mal darben right now yana mal be benede gwan mi mo reng ma char chala re ti jien cha gorno de ja kamrar you know goro jeno baje nang ke baje nang gwalok che ku je no de jena gwalok but problem jena do be kwala suspend ke je cha immunity de cha je watch baje kulo look ka 2018 peace agreement chala do ne tele kwerme ba watch unless the transitional government shaben cha election cha je la through election again baram ma baje kulo wojena dino kirme yadi kana respect and taida ne cha mal cha ja great ke je ko chala de gwarnu wonene power sharing o bari dial ba ka daki kwali badi kim yadi che dialo che ga bridge ko jene che ramdanen dini jen ka kuumɛ SPLA IO che je ka che yen but che fo gadan wonene ren machar ta da re wit ka sa Sudan ke ka juba ano che te gaje ne te ko ne nanga jere wit ka juba ka ji gat kana Africa Union ke international community nan ka je re wit ka juba ko bi malbeben bara ina it seem ko che mal che je gantama ngumro dien mi che dot ano awo bu kuumɛ SPLA IO baro da deal watch ajen mu kuna tanelo yer ko la da wona cha ko roda wo kamale da ne cha tan ko chara medan mela peace signatory cha je wo ngum de ne ko la da tama so kana chi ne roda watch we withdraw no any rammo me bi benyalo ko la de jenore ma chara rammo ba nanga court general mo chi rammo metaka mala danan gorke mugor ka jamal ring ma chara loy ka gwada ala first by president bana kula negotiate ka do brandi peace dar bin kaje but mu kan wo yana naje ka gwalok ke do brandi cha suspend ka jamon ka ne che mal che collapse already so right now mu chi do na do yo tell me chi do right now ko kir che dan wan che ga yar kir che mal che yar mal che bridge nega dobe da ne shagari shaga yen kaje telemal da mi ci dore wiki juba nothing okay telemal so kir jaram dan ela gon jengne melogo de dakeng machar de jelu nyalor ki de kan mal de kan lat ala reptile peace agreement me chakula dan tame kuumɛ SPLA IO ichinero da waiting of course ci wori waiting la tok ko yen min lat ki je ba de le yeru do wo chena tetin da wo yero ko shi mal che collapse ore da ngude dien mungu right now tel mungut jogomi karam danan bana belelong bala musebeni no ajiram dana bana bel ko ki mi hadit ko jele use da gwedu no wo dakring machar chu jago bia chonkel so ne me ngum benong tam murai kon geje so ne me benong so Sudan benong jakor chumrai kon teme quick kon be lat ko gwaset be ko re de mal che collapse already ngum de ngod jortel ngod jor already right now so mal che jiak so jo me di yena ling ka do be me mi chat to ko jemene den rajo no ne mi che gwa en go sharing ma char no chajo ku suspend gwen no te mal mititin tela mal ngum gu yena ke future so Sudan tema gwen no so Sudan be wogwa gwen no bagwa puch gwad mi mo charing ma char cha di suspended kaji gat ka Africa Union international community ngum lat kenem bitke geke ne kem yadit chogoro da karwade
kon nambro de lat ko kor gwasin be ko mi ci try le me do bo gor je no baring ma char baji yen ke jeme ke baji lu ke je pande ke mi yadit baji cholten ngwat me ba ko cha je chol ka bang ta bula ne jen 2025 makaro ade ke 2013 ke 2016 ti jeg diala ko ni jala de ke mi yadit ba ka nang ne cha ga bulat ti jeg dial ti ba ka lat ko ba tin ko no tuok ba ka ngaji no ko ngune. So this is one thing mutuoga tedini right now rewika South Sudan eno kuumɛ maraike kilme yadit charude de aleka ko biken kuumɛ SPLA IO bikana doping ke bikana yar ka jowadan jikana gorkeja jen menen yana tema gorke jeno de Dr. Macha de jeluk but right now thing chicken yoko mi jekan man chalat gwase me natenelu yetchwa jeling pin jen truce and we chick rudian watch caribbean peace agreement ko mal chaje yar so tel mugor kan tem right now right kono kan ci ne jien totally ko kuumɛ SPLA ko kuumɛ marwaike kim yadit male dana cha tan kan ci ne reject kan ci ne withdraw enemy baladon kan illegal tel munang neten kan wayre ma charkar wada jen mi jangna ko baka withdraw ko power sharing te tem shal power sharing tem ba ko la no ajana mu kan we karing machar bikana nan ka court ka do bran let keneje kan cha jala nan ka ku 2018 peace agreement kan 2018 peace agreement no chine bila participate in anymore ko chaten mu bine nan ten cha chairman cha jawuch so what is remain telm radian mi chidot so jo me yene ko linga me gor jeno de jalarie en wo chine mi chide me chatwo kan teme kuumɛ maraike kirma yadi de ramadan te nyam men dongu jenwo be South Sudan be jer waika do badan che gu keje so mo goro de kon yalti ka ngai kodi kir che goringu che gori mal no gor jeno de yaraje medina ngakane ko ken one last thing kon chi forgotten wonene Gerald Doblam che jekene shegde ki kan je gwalan wala gwalan cha yenten ka chang wal dik pa bangwana me ron kin dangro jan dangro de dich mi mo gwalon ko cha pol point de cha jek pol point de telerek kan de ko lat ken ba nan gwada dan ba ka lukten ka do mi shigwa no ajen mi shagul lenga natanel yerno ajene nene ajene chana gorno binala ngot kerep peace agreement ajene peace agreement cha collapse ko cha ne ideal ko la kwarke kuumɛ SPLA IO kan ya cha kapin including first by president Dr. Machar wo Dr. Machar karwada kane violation of 2018 peace agreement so kujemo chine bilongot kemedan e cha tan ka jodan charat gwasmene ajene chine le ngotene ni more so jo me dere gwa en wodi yana link do bodan ci tokoje mi jira ma jidit gwasme ka no online TV channel gorje en wo jen del channel de support de subscribe ko de notification bell de je twain ko mi jete galer mi ci berek de chwa mala shubi keji chuje peru jenu bajin bichar bi jatu bu gwasme ne tanten yalla lat ko rodi rewi ka South Sudan chana gorno banaka ngach ko ti lat ko rodi en gwasme tama shika tib na wunyam kake shika tiba mal ba jenu ko kir yerena mal kir kan negative ko lan wel ko na tike kel cha gorje no tike man be ben. Okay, of course yelara kel gwasa me chikon ngaje no drop lamun wala che jike chema no right na meni gorga ewo baje ling do wudu chalga ma kwai tude en wo cha do lam cha jako be jikana that is why nen yenen right kan nen wo chi do lam cha jikana ko baje kule ling ma kwai tud but ma kwai tude jeni charo do be nyoko mun wo jaro do jok ko gwade tikten pan cha ka bom ke cha ka book helicopter kum kin yadit jeni michir mo charo do be nyoko mun wo jaro do but ka kore en wale shang wal di ka pay bang waron kin dangro jan dangro di cha jo jeno cha do lam e cha la no ba jilun cha je nyotna ka jeno wache jiken shegde nta chi gudo no ba lumni je ke man do ndong bukan la lat ko en do lam jo jalat gwaze chene ideal jugo no ne ta mala tel mulare ka jeno point de pola kala ner ne ideal continent wi ka South Sudan ka do badana chalat ke je mishit kana me michalat ramadan kana ne je ke kan jo ra kan ling gwaze me bala pot kan kan tin kokien tin gor kan odong de jodi de jeling ne ka gwade dan e chaga yen ke ko ngai kono no chaga yen ke jen pay doge dan me ba de ma char ba je ko nyok mi yen ke je ko ne wan chaga yen ne de chop ko korte wi ci kare ti jena teme ti la ne ti konde la kuumɛ SPLA IO ka yen ka kirma yadit ko kirma yadit charo de jega no mi cha do che logo ji be ji yen mi ci rade che lok be ji yen ba me yen ka gad che mi ko na yan ka jen kore dan ci to ka nasir
gwade ci point ke ya di de ni ke ci gorom ke de nyen kon tin la Nuer Y Army ke na SPLA IO ke two separate entity ci kan te ke mat ne ti ke civilian SPLA IO ke ne de mola di ni so ne de kon te gwach ke civilian ke ne de ni ke me yadit te le reng ma cha te le titten ka je do badana gwan ke reng ma cha ka je men bi akulu ngaje ne reng ma cha cha je gon ko je ne ram kel mi mo ke kuumɛ SPLA IO gwan ke je ko je ne Nuer ke ka ko je ko je ne Nuer go je no ba kuumɛ ba je dismantle wona ke Nuer gor ko no bu Nuer be kan ganak ba ko la no ram dana na kana te de reng ma cha te re ke jubala ti je ngai kon diale ke te re ke jubalo rami mo mate kamal so jo me der gwan wodi yena ling ajenda na go de nyaa ya kele wala en ban je kale re konen be biata ko ma bye.